Zdravo! Arhiv Vala 202 skriva bogato zbirko oddaje, reportaž in intervjujev. Še posebej dolg je seznam nedeljskih gostov in gosti, ki so se do zdaj ob nedeljah zvrstili na Valu 202. In poletje je primeren čas, da si za poslušanje privoščimo tudi kaj takega. Matej Praprotnik je v času epidemije poklical brazilskega igralca in režiserja Wagnerja Moro. Zaslovel je v vlogi mladega policista v filmu Elitni vod, pozneje pa še verjetno bolj v podobi Pabla Escobarja v seriji Narcos. Spomladi leta 2020 je, kot rečeno, zaradi koronavirusa prekinil snemanja ter spregovoril tudi za Val 202. Trenutno pa ga lahko sicer vidite v filmu Tajni agent, ki je na sporedu na Ljubljanskem gradu v ciklu filmov Pod zvezdami. Dobro jutro, Wagner Mora, ta hip ste v Los Angelesu. Ko se je začela kriza koronavirusa, niste razmišljali, da bi se vrnili v Brazilijo? Não pensou em voltar para o Brasil? Pensei, na verdade eu estava no México, eu estava filmando no México e eu estava dirigindo uma série lá e as coisas começaram a ficar muito estranhas e V resnici sem razmišljal o tem. Bil sem v Mehiki, tam snemamo serijo, ki jo režiram, in razmere so hitro postale zelo nenavadne. Jaz sem prekinil snemanje. Ocenil sem, da se v takšnih razmerah ne da delati, da bodo šle stvari zelo hitro na slabše. Nato sem se vrnil v Kalifornijo, v Los Angeles, kjer je moja družina. Hkrati me je bilo zelo strah, da bi Trump izkoristil pandemijo in zaprl mejo z Mehiko. Kolikor hitro se je dalo, sem se vrnil domov. Razmišljal sem tudi o tem, da bi se z družino vrnil v Brazilijo, sem iz Salvadorja v Bahiji, a to bi pomenilo, da bi z otroki na letalih potovali v času, ko so bile razmere že negotove. Ja, in ta hip je tudi težko reči, kje je bolj varno, v Braziliji ali Združenih državah Amerike. Novice od nikoder niso ravno spodbudne. Ficar mais seguro, o Brasil, os Estados Unidos, qual é? Pois é, eu não sei. O Brasil, com todos os seus problemas, tem um sistema de saúde pública muito melhor do que o americano, né? Ne vem, a Brazilija z vsemi težavami, ki jih ima vendarle sistem javnega zdravstva, ki je bistveno boljši od ameriškega. Sistem javnega zdravstva v Braziliji ima svoje težave, a deluje. Zdravstvena oskrba je na voljo ljudem, ne da bi morali zanjo posebej plačevati. Tukaj v Združenih državah Amerike to ne drži. Revni, ki zbolijo, nimajo veliko možnosti. V tem trenutku so, kot veste, Združene države postale država z največ okuženimi. Vsi so doma. Ko govorim s prijatelji, ki živijo po vseh koncih sveta, zanima me tudi, kako je pri vas, s komerkoli govorim, povsod so razmere bolj ali manj enake. Vsi so doma in zaprti. Como é que vocês aí estão lidando com a pandemia? Mas com todas as pessoas com quem eu converso, é mais ou menos a mesma coisa, assim, estão todo mundo em casa, todo mundo confinado. Čeprav smo zelo blizu Italije, tu razmere niso tako hude, seveda pa smo tudi pri nas razglasili epidemijo in javno življenje je zastalo. In s tem se zdaj ukvarjamo tudi novinarji. Zanimivo pa se mi zdi, Wagner Mora, da ste tudi vi za študij izbrali novinarstvo. Se spomnite zakaj? Você estudou jornalismo e já são muitos anos, mas se lembra por que escolheu jornalismo? Eu já trabalhava como ator, eu comecei muito cedo a trabalhar como ator, com 15 anos. E quando eu tive que decidir que tipo de faculdade, de universidade eu queria entrar, Že zelo mlad, pri 15 sem delal kot igralec. Ko sem se moral odločiti za študij, sem razmišljal o tem, da bi izbral gledališče. To sem že počel. Hkrati pa sem pomislil tudi, da bi bilo morda dobro izbrati neko povsem drugo življenjsko pot. Bil sem mlad in nisem vedel, kaj si sploh želim. Ideja novinarstva pa mi je bila od nekdaj všeč. Imel sem nekoliko romantično predstavo o novinarstvu kot poklicu, ki skrbi za vključenost
vključenost vseh družbenih skupin, ki brani človekove pravice, pa preiskovalno novinarstvo, ki odkriva nepravilnosti. A v prvih letih svojega novinarskega dela sem bil hitro razočaran nad svojo romantično idejo novinarstva. Razumel sem, da me v resnici veseli igranje, delo v gledališču. Eu me decepcionei muito rapidamente com essa ideia romântica do jornalismo e entendi que o que eu gostava mesmo de fazer era atuar e trabalhar com teatro. Há quem diga que o trabalho de jornalista, ator... Saj, in morda je delo novinarja in igralca v resnici zelo podobno. Da bi razumeli lik, ki ga igrate, lahko je to Pablo Escobar ali Sergio Vieira de Melo, o njem govori vaš zadnji film. Za oba ste morali raziskati ozadje njune osebnosti. Morda ta del nekoliko spominja na novinarstvo. Sim, engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas tanto o jornalista quanto o ator precisam tem trabalho muito grande, né, de pesquisa, né, para fazer. Zanimivo, na to nisem pomislil. Tako novinar kot igralec imata veliko dela s preiskovanjem resničnih oseb. Moj proces ima več faz. V drugi se osredotočim predvsem na človeško naravo lika. Začetek raziskovanja pa je povezan s študiranjem političnih in zgodovinskih okoliščin, ki so omogočile obstoj nekega konkretnega lika in kako se je ta spreminjal skozi čas. Sergio Vieira je bil človek, ki je bil mimogrede precej povezan tudi s Hrvaško in to kmalu po vaši osamosvojitvi leta 92-93, vodil je misijo Združenih narodov. Vpleten je bil v številne podobne zgodbe in zame kot novinarja je bilo zanimivo raziskovati vse te kulturne vidike krajev, kjer je deloval. Enako velja tudi za Pabla Escobarja. Como jornalista era interessante, né? Estudar todos os aspectos culturais, inclusive, de cada lugar onde ele teve. Com Pablo Escobar, a mesma coisa. Sim. Mas para estudar... Ako ste študirali lik Sergio Vieira de Melo, vam ni bilo treba v Bosno? Tive que viajar para a Bósnia, pois não? Não, eu estudei daqui mesmo. Ne, to sem raziskoval kar od tod. Kaj pa vzhodni Timor? Del filmov Sergio ste snimali tam? Uma parte do filme acontece no Timor, mas nós filmamos o Timor na Tailândia. Toda a parte do Timor foi filmada na Tailândia. Del filma se dogaja na vzhodnem Timorju, posneli pa smo ga na Tajskem. No, ustavi vas še malo pri liku Sergia, ki ga igrate v zadnjem filmu. Kdo je bil Sergio Vieira de Melo? Quem era Sergio de Melo? Sergio Vieira de Melo. Sergio Vieira de Melo foi uma das pessoas mais importantes da história das Nações Unidas. Muitos dizem que a ONU é dividida em antes e depois de Sérgio. Sergio Vieira de Melo je bil ena najpomembnejših oseb v zgodovini Združenih narodov. Mnogi pravijo, da se zgodovina OZN deli na obdobje pred in po Sergiu. Najprej zaradi njegovih osebnih lastnosti, bil je edinstven, povezovalen, izjemno izobražen človek. Študiral je filozofijo, doktoriral je na Sorboni in tam prejel najvišji možni naziv. Že po diplomi pri 21 se je preselil v Ženevo in zaposlil pri Agenciji Združenih narodov za begunce. Quando ele saiu da universidade, o primeiro lugar onde ele procurou emprego foi em Genebra, na agência das Nações Unidas para refugiados. Então, toda a formação dele dentro das Nações Unidas, onde ele ficou 34 anos trabalhando. Vseh svojih 34 let v Združenih narodih je bil praktično na terenu z begunci. Takšnega profila ljudi z izobrazbo in praktičnim delom v Združenih narodih ni bilo veliko. Zaupali so mu številni sekretarji Združenih narodov, najbolj pa Kofi Annan, s katerim je delal ob koncu svoje kariere. Pošiljali so ga na številne misije po vsem svetu in skoraj vedno je bil izjemno uspešen, naprimer v Kambodži ali na vzhodnem Timorju. Misija na vzhodnem Timorju je Sergia de Mela in Združene narode še posebej zaznamovala. Po ameriški invaziji so ga nato poslali v Irak, da bi pomagal ponovno vzpostaviti državo, a postal je žrtev prvega terorističnega napada, katerega cilj so bili Združeni narodi. V napadu je umrl. Če bi moral na kratko povzeti, kdo in kaj je bil Sergio, imel je
izjemno lastnost, ki je svetovnim voditeljem pogosto primanjkuje. To je empatija. Ljudje so bili zanj ljudje, ne številke. Ko je umrl, je bil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice in prav človekove pravice so bile zanj izjemnega pomena. Se eu tivesse que resumir o que Sérgio era, eu diria que Sérgio tinha uma qualidade que está muito em falta, inclusive hoje, nos líderes do mundo. A qualidade principal que ele tinha era a empatia, era a capacidade de olhar as pessoas como pessoas e não como números, como estatística. Quando ele morreu, ele era alto comissário da ONU para direitos humanos. Então, era um homem também que via que tinha os direitos humanos como uma coisa fundamental, importante. Nočem, da bi bil najin pogovor kvarnik, spoiler za film, lahko pa namignem, da gre tudi za ljubezensko zgodbo. Seržo pred smrtjo odkrije ljubezen svojega življenja. Só vida poucos anos antes da sua morte, não é? Certamente. Uma das... porque o Sérgio era um cara, muitos diziam que ele era uma mistura de James Bond com Bob Kennedy, um homem muito elegante, muito charmoso, conhecido no mundo como um negociador Zagotovo. hábil e Zanj pravijo, da je bil mešanica Jamesa Bonda in Bobija Kennedyja, zelo eleganten in šarmanten moški. Vsi po svetu so ga poznali kot spretnega pogajalca, ki je reševal vse težave Združenih narodov. Hkrati pa je bilo njegovo zasebno življenje precej zapleteno. Upam si reči, da je bil čustveno precej krhek, kar je v nasprotju z njegovim sicer briljantnim umom. Že zelo mlad se je poročil in imel 2 sinova, a nikoli mu ni uspelo, da bi bil dober oče ali mož. Imel je veliko ljubimk, pogosto so bile to njegove sodelavke pri Združenih narodih. Proti koncu svojega življenja je na vzhodnem Timorju spoznal ekonomistko iz Argentine, to je bila Carolina Larriera. Z njo je končno našel čustveno stabilnost, ki je po svoji zadnji poroki nikoli ni imel. In ena izmed tragedij te zgodbe je, da je končno našel to ljubezen, kmalu zatem pa je postal žrtev atentata. Que talvez ele jamais tivesse encontrado depois do seu casamento. E uma das tragédias dessa história é que quando ele encontra esse amor, aí logo depois ele é vítima desse atentado. Ja, in mislim, da film kar dobro pokaže ta njegov notranji konflikt. Na eni strani vse dobro, kar je storil za Združene narode, in na drugi strani odsotnost družine. Zdaj imamo 2 močna lika, en je Sergio Vieira de Melo, drugi pa Pablo Escobar. Tega ste igrali v seriji Narcos. Koga menite, Brazilci bolje poznajo ali bi morali bolje poznati? Quem acha que os brasileiros conhecem melhor ou deveriam conhecer melhor? Deveriam conhecer... Bom, é interessante porque, claro, deveriam conhecer melhor Sérgio, né? Brasileiro que dedicou sua vida a valores muito elevados, homem... Zanimivo. Morali bi bolje poznati Serža. To je Brazilec, ki je svoje življenje posvetil žlahtnim vrednotam. Je Brazilec, na katerega bi morali biti ponosni, še posebej v času, ko imamo v Braziliji popolno pomanjkanje dobrih zgledov pri voditeljih. Vendar je tudi zgodba Pabla Escobarja in zgodovina trgovine z mamili v Kolumbiji za Brazilce pomembna. Moramo vedeti, kako se je začela, kakšne so posledice preprodaje mamil za vse, ki živimo v Latinski Ameriki, v državah, ki pridelujejo in izvažajo drogo. Predvsem moramo razumeti, zakaj je politika vojne proti drogam tako neuspešna. To je politika, ki jo imajo Združene države Amerike in pomeni ukrepe, kot so družbeni nadzor, atentati, genocid nad ljudmi na obrobju. Pomembno je, da razumemo tudi zgodovino trgovine z drogami. A če primerjam samo osebnosti, sploh v času pomanjkanja žlahtnih vrednot, je za nas Brazilce pomembnejše, da vemo, kdo je bil Sérgio Vieira. Falta de valores, fala de Bolsonaro. Omenili ste pomanjkanje vrednot pri voditeljih. Ali govorite o predsedniku Brazilije, Bolsonaru? Sim, Bolsonaro é a demonstração evidente da falta de valores elevados, né? Bolsonaro é homem vazio de humanidade,
é um homem que nega a ciência, nega a cultura. Duvido que ele tenha lido mais de 2 livros na vida dele. Bolsonaro je jasen prikaz pomankanja šlahtnih vrednot. Je prazen človek, brez človečnosti. Zanika znanost, zanika kulturo. Dvomim, da je v življenju prebral 2 knjigi. Je izjemno neveden, pa ne mislim v akademskem smislu. Nekateri najbolj briljantni ljudje, ki sem jih v življenju spoznal, niso hodili v šolo, a Bolsonaro je prazen človek. Obžalovanja vredno je, da imamo v Braziliji predsednika, voditelja, oziroma on ni nikakršen voditelj, da imamo predsednika, ki v času pandemije, naprimer, prosi revne, naj se vrnejo na delo, da gospodarstvo ne bi obstalo. Nikoli si nisem mislil, da bomo po 21 letih vojaške diktature še kdaj imeli takšnega predsednika. Fascista, tudo de que há de pior. Nunca pensei na vida que depois de termos sido país que viveu durante país que passou 21 anos debaixo de uma ditadura militar, voltasse a ter presidente como esse. Fala de ditadura militar no Brasil. Govorite o vojaški diktaturi v Braziliji, režirali ste film Marighella, ki o tem govori. Premiera je bila februarja lani, v Braziliji pa je še kar ni bilo. Kaj vse je šlo narobe, oziroma kaj je šlo narobe? Quais são as dificuldades? O filme estreou no Festival de Berlim em fevereiro do ano passado. O filme depois percorreu o circuito dos festivais no mundo inteiro. Film je bil premierno predvajan februarja lani na festivalu v Berlinu. Nato smo ga predstavili na festivalih po svetu in povsod je bil zelo dobro sprejet. A to je film, ki je narejen za Brazilce. Govori o Marighelli, vodji oboroženega boja proti vojaški diktaturi. To je ta ista diktatura, za katero predsednik Bolsonaro pravi, da je bila dobra za državo, da je rešila Brazilijo pred komunizmom, da so ljudje, ki so mučili zapornike, opravljali dobro delo. Vlada ne želi, da bi zgodbo, ki jo pripovedujem, Brazilci videli. Vedno so našli pot, da so preprečili brazilsko premiero. Ne gre za cenzuro, kot so jo poznali nekoč v času diktature. Danes imamo cenzuro v obliki birokracije, ki skrbi za razvoj filma. Brazilski film in nasplošno kultura sta še vedno zelo odvisna od vladnih iniciativ, tako lahko onemogočijo tudi premiero filma, vendar bomo kljub temu uspeli. Do cinema no Brasil. O Brasil ainda é país que depende muito dos incentivos do governo para poder produzir sua cultura, e ele dessa maneira inviabilizou a estreia do filme lá. Mas a gente vai conseguir estrear. In nazadnje ste premiero premaknili zaradi koronavirusa. E agora tivemos que adiar a estreia mais uma vez, porque devolvemos o dinheiro ao qual teríamos direito. Da, zdaj smo premiero morali ponovno preložiti. Vrnili smo denar, do katerega smo bili upravičeni. Sprijaznili smo se z izgubo in ostali brez pomoči države. Ta zadnji zamik pa smo morali sprejeti zaradi pandemije. V Sloveniji vas še ne poznamo kot režiserja, Marighelle še nismo videli, pri nas pa je najbolj znan lik, vaš lik Pabla Escobarja, pa serija Narcos sploh ni edina, ki govori o njem. Kolumbijci so na primer posneli El Patrón del Mal, oziroma obstaja veliko serij in knjig. Zanima me, kako ste se pripravljali na to vlogo. Pergunta je, como é que estudou o caráter dele? Eu estudei muito. A primeira coisa que eu faço, quando a gente falou do jornalismo, é tentar entender em que contexto histórico aquele personagem está inserido e estudar. Então, estudei muito a história moderna da Colômbia. Veliko sem študiral. To je vedno prva stvar, ki jo naredim. Prej sva govorila o novinarstvu. Skušal sem razumeti zgodovinski kontekst, v katerem je lik. Poučil sem se o moderni zgodovini Kolumbije, o izvoru trgovine z mamili, prebral sem veliko knjig o Pablu Escobarju in obstajajo, kot ste omenili, dokumentarci, serije. To je bilo precej enostavno najti. Ja, meni se zdi ta portugalski in španski jezik precej podobna. Omenili ste že, da se je bilo težko naučiti novega jezika. Que foi difícil aprender espanhol? São línguas parecidas, mas são línguas diferentes, né? Sta podobna jezika, vendar sta različna.
Morda je bilo to vendarle lažje, kot pa se zrediti za 40 kg. Je bilo vredno ogroziti svoje lastno zdravje za to, da ste lahko odigrali lik Pabla Escobarja? Valeu a pena, porque Pablo tinha aquele corpo, então eu não poderia ter feito de outra maneira, né? Personagem que já existia, as pessoas sabiam como ele era, então eu tinha que mudar meu corpo, mas isso foi muito ruim para minha saúde, eu não pretendo fazer outra vez. Ja, bilo je vredno. Pablo je imel telo, kot ga je pač imel. Težko bi naredil kako drugače, bil je lik iz resničnega življenja, zato sem moral spremeniti svoj videz. Je bilo pa to precej slabo za moje zdravje in tega ne nameravam ponoviti. Dosti težje pa je bilo najbrž na to 40 kg izgubiti. Foi. Perder je sempre mais difícil. Hujšati je vedno težje. Sergio Vieira de Melo v filmu razlaga o Arpoadorju, to je rt v Rio de Janeiro, kamor je zelo rad hodil. Ko ste vi v Brazílii, kje je vaš Arpoador? Salvador, a Bahia. Eu sou da Bahia e é a cidade que eu mais gosto no mundo e é o lugar para onde eu sou mais feliz, onde moram a maioria dos meus melhores amigos, minha família. Eu amo Salvador. Salvador v Bahiji. Sem iz Bahije in to je mesto, ki mi je najljubše, kjer živi večina mojih prijateljev, družina. Obožujem Salvador. Tako kot Gilberto Gil, Caetano Veloso, vsi prihajate iz Bahije? Exatamente. Natanko tako. No, zdaj ste v Kaliforniji, rekli ste, da ste prekinili snemanje. Težko si predstavljam, da delate od doma, saj ne morete, kaj počnete? Então, o que eu tenho feito é tentado falar, e eu acho que nesse momento, sabe, o exemplo... Zdaj predvsem govorim o filmu Sergio. Želel bi, da si ga ogleda čim več ljudi, tudi pri vas. Seveda nismo načrtovali, da bi izšel v času pandemije, a pri filmu je zanimivo to, je nekakšen presek med režiserjem in občinstvom. Presek tega, kar je želel povedati režiser in tega, kako ga občinstvo vidi v nekem določenem trenutku in okoliščinah. Občinstvo, ki je ta hip doma, sredi pandemije, ima priložnost videti film o svetovnem voditelju. Za Sergea so bili mnogi prepričani, da bo naslednji generalni sekretar Združenih narodov po Kofiju Annanu. Danes bi prinesel velikansko razliko. Poglejte Trumpa, ki za krizo krivi Kitajsko in zadržuje opremo. Za svetovnega voditelja so to res puhle vrednote. Da ne omenjam Bolsonara. Trump culpando a China da krizi. V času te krize še nisem opazil svetovnega voditelja, za katerega bi lahko rekel, da je vzor velikodušnosti, altruizma. Oziroma, zdelo se mi je lepo, ko so kubanski zdravniki prihiteli na pomoč v druge države. Gre za občutek bratstva, empatije. Če bi bil Sergio Vieira še vedno živ, bi se takšne vrednote videle. Zdi se mi dobro, da lahko ljudem v teh časih pokažemo njegovo zgodbo. In kolikor se da, se trudim, da bi film dosegel čim večje število ljudi. Isso, e eu acho que se Sérgio fosse vivo, nós estaríamos vendo pelo menos algo parecido com isso, né? Então, acho que bom que a gente pode estar nesse momento mostrando o exemplo dele. Então, o que eu tenho feito é isso. Tenho me esforçado para que o filme alcance o maior número de pessoas. Morda ima predsednica novozelandske vlade nekaj tega, o čemer govorite, sočutje, na primer. Exatamente. Outro dia eu li a ministra da Nova Zelândia e eu li outro dia uma matéria interessante sobre a prefeitura de Amsterdã e protokolo para o pós-Covid. Bral sem o novozelandski premijejki, pa o občini Amsterdam in o protokolu za čas po COVID-19. Gre za protokol javnih politik, ki zahtevajo družbeno vključenost, spoštovanje okolja in delavskih zakonov. Za vsak izdelek, ki pride v mesto, preverijo, ali proizvodnja upošteva delavsko zakonodajo. Veliko stvari namiguje na to, da svet po krizi zagotovo ne bo enak,
Videli bomo nekaj, kar bo podobno postkapitalizmu. Po mojem gre v tem primeru za očitno krizo kapitalizma. Ni nujno, da bomo priča svetu, ki bi bil bolj bratski, človeški, a zagotovo bo drugačen. Ko vidim novozelandsko premierko, ki ste jo omenili, pa kubanske zdravnike, mestno politiko Amsterdama, so to sicer majhne stvari, a vzbujajo upanje. Na makropolitični ravni pa se veliki voditelji odzivajo revno in zdi se mi, da je lepo, če si lahko v tem posebnem trenutku ogledate film o Seržu. Então acho que é bonito você nesse momento específico poder ver filme sobre Sérgio. Eu não sei se você tem tempo de... Ne vem, ali imate čas spremljati številke, a te so za Netflix v času epidemije kar ugodne, v prvi četrtini leta boljše od pričakovanih. O número de pessoas assistindo Netflix aumentou bastante mais do que foi previsto, né? Porque as pessoas estão em casa, né? Da, ker so ljudje doma. Predvidevam, da to zelo vpliva na številke, saj ljudje predvsem gledajo filme in berejo. In to nam da misliti, kako pomembno je kulturno ustvarjanje. To je še kako aktualna debata v Braziliji. Predsednik je razglasil vojno proti kulturi, umetnikom, a tudi on mora biti zdaj doma in najbrž gleda kakšen film, morda dokumentarec. Algum documentário fascista. Mas produzido por algum artista. Morda veste, koliko vaših filmov je na Netflixu? Eu não sei, sabia? Eu não sei quais. Ne vem, zares ne vem. Morda Elitna četa. Zagotovo pa Sérgio in Narcos. Não sei mesmo. Bom, com certeza Sérgio e Narcos. Wagner Moura, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Matej. Poslušali ste arhivsko epizodo podcasta Nedeljski gost. Z Wagnerjem Moro se je pogovarjal Matej Praprotnik. Nedeljske goste lahko poslušate v aplikaciji RTV 365 ali v vseh aplikacijah, kjer najraje poslušate podcaste.